Ni sewing pa sakanti ko Don Bosco Media Network ko narum chak soa, anga Alicia A. Sangma, na simang na dali Koborang ko para katenga. Kata bichongrang, awareness rally ko ang patiyo, drug jakhalani aro badangani gemen ungatanga. NCC Director General Shillong onari baa. Dr. Kharkungor kita lekha uprakani ko daka. Umpiang pulis rang Bangladesh ni mande kurupma. Chigumukpa Koborang. Yajani Brisibar Salo, Ampatiyo, Purengapa Chatru Chatrirang, Skigaparang, Sorkarni aro NGO, Manderang, Drug Abuse aro Niam Gata Ungijag Babadangani Gemen Awareness Rally ko dakanga. Chatru Chatrirang, Bannerang ko aro Lekarang ko, Seyako Songdoe Chadambirang, Drugs Jakhalani ko aro Menggapan Pekani Busturang ko Jakhalani ko, Gelkan Gata Didianga. Yureli ko ngatani ara Department of Social Welfare ni bakunga arun baksa Bakrame District Legal Services Authority Southwest Garo Hills ni gata International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o pangchak yung ngatanga. Jeko Multi-Facility Hall ang patio dakanga. Yasal ko gisikrana gata chatru-chatrurang drugs chakhala oni aro mengkapan pekani bosturang oni chetle dongna gata kura chakanga. Yajani Putpar Salo NCC Directorate Northeastern Region General Gurbirpal Singh AVSM VSM Directorate General Shillong onari baa. Your General Officer Dr. Satyapal Malik Jan Adokni Governor nga aro Sri Lakman Rumboy Jan Education Minister nga waman baksa NCC rangni dingtang issue rangni gemen golpua niko aro chanchigrama niko dakanga. Director General NCC Directorate Northeastern Region ko inspect ka nga aro activities rang ko nirokanga. NCC Directorate NER ni YSM Additional Director General Major General Bhaskar Kalita Ramchak Swan niko dakanga aro gapan officer rang ko grongdala. Yo chona function o cadets rang aro staff rang na award on ani ko dakanga. DG NCC ni Kobor agaparang baksa golpuan yo NCC ni Northeast Jolo dingtang unpa ani rang ko para katanga. Aro wamang ni social service aro community development activity ong ata rang ko Jekai Purnit Sagar Abhiyan aro blood donation camp rang ko ata ni gaman rasong chay aga nga. NCC cadets rang Har Ghar Tiranga Shahidon ka Shat Naman aro International Yoga Day rang nami bakkur anga aro sungsal baksa bakramani chusokata. See, one of the main aim of NCC is to make the cadets into a responsible citizen. In that way, NCC conducts camps which are known as Ek Bharat, Shresth Bharat camp, where the cadets from all over the country come and stay together. They learn about each other, cultures and tradition. It's a very good way of national integration. So all our NCC activities which are there, centralized organized camps, our aim is to learn about each other's cultures, their traditions, and thereby making them to a better citizen of the world. John F. Karshing aro Bodhi Sankuparani wamang ni gita lekha khasi adok ni itihas bilsi rucha chisni sotsni oni hajal gni chisni ona ye lekha ni uprakani ko Dr. E. Kharkungor Shillong College ni principal aro Miss A. Nongbe Jen khasi department ni skotonga wamang ni jakchi college ni conference hall uprakani ko dakanga ye lekha ko dukharang uba mangen eni aga nanga ha Koborang ko mansuwe yajani korrupi thari ko nangrumin sandiani ko umkiang ni police rang dakanga ha Bangladesh asung ni mandirang India asung na struk napstruk kenga ani khobor ko mansuwaha aro khobor ko mansuwe police rang amsandiani ko East Jaintia Hills o dakanga ha amsandiani ko dakmutungo police rang kulyang jolni burung rango mandirang ko rejo jowa ko nikaha aro miasa saksani wamang ko ramadalanga ko ba nikaha aditani jamano wa miasa ko National Highway 06 ni burung na riba ko nakaha arwa burung dongruwe donggup pamandirang nagari ko ti kana mingachem yamande ni kamrang ko nake police rang uko namgijak pamande ni chanchi chipe uni donggup ya ponari anga ha wa police rang ko nake burung chi khatna joton ka achem andia police rang ukur maha sung sandian ko takain jamano wa thang ko mispa udin mga aro Bangladesh oni nga ani aga nanga ha arwa mandirang ko adita changna ndake napsu kataha ani ba aga nanga ha Yamiasa mandirang ko badengani ubajak tunga. Sandi mangamen Koborang ni kita de Bangladesh ni mandirang bangbe e India asung na napsuk pa enga aruya miasan saksa dalga pa badeng pa nga. Yan dal na Koborang ni swing pasakanti kon metela.